Kamal lenong kaladai ka way na kasinong kapakhoy tam hapo daw ba Asia, bat ka jing stang ka jong ka ban poy sa kaning kanam kaladon halendet jong kibriw, kibala prat lenti ya ka haus nem ar hajar lai, bat kumbalong hinin kasngi, kalakan mau tempang bat le buram ya kita kibriw kibalong kinong prat lenti. Hakan ni ka jing le buram latay nam da ka jing thok kibala thok hau mau, bat bala penwandur itanat. Kita ki mau ki badon hadu santli ban penpau ya ki kerteng jongki balawan ban pli ya kita ki mau bu jing thok sakan mau dau sembut menteri kejala uba perstun tensong ubadai UMLA kathan harangkat ke jing ya don lang ke doktor amparin lengdo ki trajaka ka shnong ki baladai na ka kur kharamba uba didi lalu baladon benta na shwa ar hajar lai ban ithu ya kamaulenong kum ka shnong ka bakhui tam hapo Asia bat kinong kitkam jong ka shnong. Hakine ki mau ki balatay nam hangne bat thok sakan mau ki don ru ki balalit no nakaslap perthai bat ki don ru ki badangsa lale buram kerpang yaki kum kadak ban ai ka nam ka buram syaki. Uway na mau balasna kerpang ya urat ba u baladon bentah hakate ka shnong uba RG lengdo bam kwai dua rublay haka balawan bandon bentalem da ka para ka jongu ka doktor Mazal amparin lengdo bat bu dadin la pli sayo mau jong ka kur karamba balawan pli dakikat tu kan ki dikhot jong ka kur bat umau balatay nam ya UMLA uba perstun tensong bat saya umau nakabenta kinong yalam shnong ki bala trish tamet bat mensim ban penurlong ya kakam turis bat lapli ru ya umau jong udidi lalu ubala ya don bentalang hinin kasngi hadin ka jingpli ya kita ki santli ki mau la pelong ru ya ka program ha ka baka pangjing ya keren ka dai ka jing pensngaw ya ka khana shnong ka bana shwa ar hajar lai kinong shong shnong ki dai ki ba im ha ka duk ka kerdu ndrai ngis ngusarong ban ong ka we ka long baka maulenong na du ki por ndai ba menshua kala long ka shnong ka balek kuny. Hadin balalap da uba RG lengdo bam kuai hadu warublay ka kong Patricia Mukim kanong thok kubor bapau ka jela bat uba didi lalu kini ki balapau kerteng hangne balaya keren hakate ka program kidai kinong lam lenti hadu baka maulenong kan kraw nam hadu kini kisngi. Kajing ai buram ru ka bakraw ya ka kur kharamba ka badai ka traja ka jong ka maulenong ka bala ai kluj mensim sya kinong shong shnong hadu bakani ka shnong kan long ka bapaw hakini kisngi lawan ban pensyong shit ya ketika program hakati ka sngi da ka kenhun tem bat ruai ka surnong kendong layor ka jing ruai na ka samla ka banapo maulenong Ipay kanang sa sinay ko gikot ka yarpong kasayan sa saan ko te kumuyon ba atom manel susi ko perparano kalher ndai ka tu ka di ko ay balak pan beliau ha kabungi juyo manong ba sibon wakot ndai kindiat aja mabungi bisa diberi pinrulut berokot tegidon ibadah long kita susi bamyo panrung ndai ka di yin sit tingin lem no pinrung si spa tiyo positif masal tiga di hangtay ba haslang rut na dong sedong tikum ba penyad hitik na neng kajistang kadi bangan syutuk kanalot ko yupi kata kasngi kadi ko kerpang ya bat ngamju klep kasngi ka ba ladep snaw ba resort ya kadi guest house dari katunum 4 dep sab tenriu tengok ba resort orang kan itu yang tengah hapan sa hidap hampir ukit utap da plastik tengah di menuan sini kidon armut diperlok kitong agi badin po France te kiong yang ini le but lang bat fi kiwan but lang bat nga poy baniasa ante hakaju kasni isong kurim poy kurim iros bat nangli ni yung i on stage po yung ni bat hakaju kasni pedero poy supisian te hakasni bu poy pisian yatho iros leon nang ni sa tay magtari put katem penmi upisian long makambing takko tip bro hay ispang kanitsno pikataha ka di kasi makarpang sa kaway pinay ka bangam suklet kaday ba hangni postisyon ni yasong John ng sinakatay Ewan tigibril na juay nas marsin her makali marsin biya hidup ko ay ko ngati bakam krit ngayang ngalamun kerhit usah nga akong kay apso ba ap uli sim na kaborti buat burut usay ahmad ng takabri kalaleran te uli umlupat uli wong ka amnilay te ko wong sa site mga katakabri features kalaleran do da so bakan let penos yang nong san spatka tengok yo di sneng itu benanga tengok kenir lama Andre
how resort kalau ada kamu Tikini berkait di bawah dijinjah di bawah melawan kelak. Tikawai ke bawah aku pada suami dengan song marbah lasa amaham hon kampen lukon. Tikawai ke bawah aku menong bah kemauan nong hak sipor Dios mau bukan senang berhiar. Ya pen fly pen kepenting kejimut jing berhak. Ngaji pada bah boleh udang Islam itu kan, kau udang kerku, kau poi gini kita pilihan dorbar tentang kita kampna, kiwannya poi biang mengah dia orang tersebut terjelilang, kau pilih ngai tem film sangat tem mentoi tem kita pakai jelet sikit, kau pengaji orang ini thom mencuai thom semua kan leh dia bah sisian hak sisian semua hak, kiwio su yang kedong jingim. Si turis suka mai kempai suci noro kata lagi long kenal kenal lakle tinggal semua orang yang semua kata sekali berapa orang wenglo ini signboard berkait lah wenglo tinggal apa ni tenang yang ngadan pada gijin tempat bah turis idon ibaklemra pidai ban yang perkin halaki jong tidak nilai I data experience bagi I ba khamtam kibri one mas po North India ismo bakila siu pisa kila banle ka gomon pin hak banong strict pin hak banum ai la ki ba kille maki ka bagamon kai ki ka hak ka de jong pi ka de snong ka jong pi ndai maki binwan le maki ka mon idon ki an idon ki kendon idon ki de ban buat pwede kibigyan mo. Nang sa kaway pada kaban pilyo kamyo jam susu sa hindi na berangkir ng san. Jan mi itulis undan i banle. Suya tayo nga istu benin mi nga sa amin ngai sulang ya wir susu. Ibon ma kana mo nang manang mentember pun. Minit balay mi don ke entertainment ki. Mucho bang ayu resort silong drama kan mau. Skip itulah jalur. Kini entertainment. Parang hadu suami dengan song. Lagi yang ini itu cuma mati. Kadang yang sejak kaba ngasih semua sorong banyalan di beliau nomor ba undan su yang sejak betul. Di dayo alat ban senai kata ke new model nong. Kini berkait bangin kenal. But ngilpan sanam dia ka ay gumaki ilong suaman sa hagdungin kila ban ngilpan sa ka bakan don kung kikinja museum di bangilay bantay bangin tip dia ka history ilong kublay subod ula taplut ya ka iki lengkha ki patha baro bat ngidon ke jing songkhia ki bakraw ha tu kapon namar ba usensar ulong ba pentroin ba ya ka khendong but sisen balatung sensar mjula syo ban yo yaki marep ki babiang tingiwan hang ni ban hikai no ban ki ong dak tin pareng ban add value ya tu sensar kemut ban than no nang ni hi mdai ban shude kum ki ong ha tin pareng in the raw form shude kilo be kum to namar ba kitu ki bon thiet ki khem dor bha ladangi de ha katuga raw form ndai ladangi la te la pan internet ya u ngi la khamla ka dor ro bat ha katuga por nga kan ma la don kita ki jat ki jat sensar gi mami na ni ka snong ki barit bhai ban kot ru ki ba ong ban pen khoj ya ka laptop ya ka computer ya ka ikinu ki tiar ki ba khamrit ki don ki ba kham he ki size ki don ki tu ki sensar ki bi sarien ten rei mentang am tip katu gajing thain sensar kadang don na em kidang ele na em na pila syua e no kum tu namar ba hakani ka por mentah hakani ki snem di mentah kador sensar kala akhir bah namar ngila bon palat u sensar ladang ile syua west kasi hills ki cloud baro la top do sensar temene por bawan syadir ngapet hi syakadiang syakamon banyak i hang niru sensar ujelai bha tinghi habane perkhatin
kan long kumno la daja bangi kwa ban rep biang ban peni daki wei pada ki jing thum hato ka to ka khandong kan dang pershan mo ya kata ka jing thum ka jing rep but namar kan ni ka long ka snong ka ba ngam tip hilai persyang na em ban thung ding so ngam tip la ju persyang na em ban thung ding so nyam tra la ni ki wei ki jai so hakani ka juk menta ki so ki dei ki bala dor ba bat ngitip bana kani ka jela jongi uso nyam trau koi shadu shapo Dubai shikiwei pada TV shikiwei ki jela tingi hab bane perkat mai menta bangila ya dap ya kani ka senam ko ba arpo ni akusan jong ka jinglong jong ka maulenong kum ka tourism destination kan ke jaktawan jingok kai ki turis kabala pau nam kum bala keren ginong keren di basyak mat kabala pau nam ha keleng keperthai ndai syuk tang keleng dari kebaki khot Asia's cleanest village banyo kum kane ka nam don kam bane 3 minut don kam bane perkhat lang kum ka snong ngisem menta bakita ki jakalet ka ju ki turis bon sen ki hiar dor no namal bakadon ka jingyatan telai apren ki snong ne apren ki nong song snong aku cakap begini ya syafrang bono ki jing kaja si sen bal ami ki sali le naga tourism la ami sa jing kaja te kambha kin bakan wan kum kata ka ai ka bha bangine perkhat thamai banye teli kum ka snong bat kham tam ngakapat i ginong panyat snong bah kanu ka benta ba pimut banye trei ban panyat kam syakmat sngo bha daya kren lem ha ka snong katha sngo baha bandang don kata ka jing ya thil ka jing ya snap lem ya ka jing sngo jung ginong shong snong baro namar ha ki babon ki snong kinong punya snong kim ju snap shu ya kinong shong snong namar ki la sngo ba ki la biang ban ya chakmat ban shimi ka no ka rai nre la da don ha ka snong ya ka no ka jing at not ka jing ang not ka ba kim yo ban pan sngo kawan ra ya ka jing ya pat ya pra ti nga sudon tang gijing ke khu ban aya pi kermen bakin nang bon ki turis ki bawan sini nrei kat bakin nang bon nga trail adai ban nang penkiu ya kadol bayrum bon sen nila de tat pala ya kini ki tourist destination jongi la dangi let shigiwei ki jaka ni shemba kadol kalong kabarem khamtam kane kadai ka kabadon ya kata tag mo cleanest village te banwan kum siya kata jakaru ki turis ki day banlong ki bakloy ban siu ham he ka dor nga ma ni ju kren ba iba ala luru siya phang ka kathe ka jingking jri man shwa nga trai siya sim tang lai pho tang ka tong blem pen kieu ken namal ba hangno kin yo i ka jingking jri ha kane ka perthai kani ki jingking jri ki long ki bukan sai kam na ki jing don jongi ha kani ki jela ban ngi de ban nang ken kumno ban penya yo ya ka hoi ha kawai ka liang kalong kum bangi de ya kamariang ngai ngi de da ka jingkit khli bangi de ban penne pensa ro ka to ka jo kamariang ngi de ban pikir bha kham tam banom don ka jing ot patha de ki ding ki set ngakan mau don utu mau bahe bang te ngam tip utu mau dang don to dang utu mau de ubangsa jingkan mau bah te kermen bakenia suma sukere utu mau ru de kini kenten bakenya tule shibon habang apai kmat syakani snong ngawan mentakasngi hadin jan aku lais nem aku saus nem pat ngam ya thu ya pi philak ki pindai bandon ke jing du jing kermen nakadaw jong ke jing long nong mi kman ke jongi ka sarkar ke ju lambingi shiki babon kita ki tourist destinations ki badon satlak ke pertai but kani ka snong maulunong ke jongi kam duna ha kanu kaliang kumbang kan mau ya ka Osaka akan mau ya ka Langkawi kita ki snong ki badon ke Japan ke Vietnam pidang long hi kum kitu kisnong tang kawai kabang akwa bangan ay man siyan yi rang ba snong iblak khot so bahaya ka yin kasam ka jongi man sim mentalang ya kan gasngi kalong ba
ya teli ngangatip hakipor bidang wani ba arji patbun ki yen kumni patdan kini ki surong metalik kumbang yui mentah idang hab yayat top sakat kawa yayat mdan mau jengking nrei haki arkolais nem ki balayan pidi bendon kata kajengtip mau pi ki nong sok nong try hang ni pilak kio pi bad ngasngau sarong bad banda day bakam don kajing don kam hayeng ba iklan no i para jungi we para arkuni jungi ji shang ila yamut panwan hi bro sieng banya submit lupa pat iba didi ba kiwe na duk menen re ki para jong aru kim simyo banwan ilok jong iba arji ru im simyo banwan lang bangi re ki pha lem shapi ki nong panya chnong ya kikit bok kit ruang ga kham kat pang bad ngam julak klet ya ki nong song chnong ki nong panya chnong jong kamolon nong hau arajan riu bi yo stroke iba arji ki dawai ki da shin ki panyang bam ki tu ki bam di ki piwan ra shadow sejin RC kidai kita ki wei na ki ba ai man sim iba arji pan kya yalade man pan kwet yalade ngam julak klet ba iba arji hado shita yaw show in cloud ru irang ba snong i barim i wan sheyeng bat idang kublek ti i ban ngakan mau bi ba arji ong kamalon nong gane ke snong kabla pau nam ban ida ai kublei ya pi ki nong song snong bat ida burom si shahadin kamalon nong kimi shibon ki wei pade ki ba model ya ka tourism model kumba phile ma phi hangni hapo malon nong yai long ma phi ka men rangba jong kita ki tourist destinations but ngasngau tenak shibon ban yu i ya kajing khoj kajing suba kajing i tenat jong paro nadu ki kelung ki kena adu ki rangba idang yawan mengibi ba arji shane dangdum kani kejeka mene ngayan dang ni ka network ngalayo mensuangin yo tang ka network ru ban ngakmen shibon ban kayeng kasem ka jongi shisha ka sngo buram ya ka kur khar rembah ngamla ban mundur pidang bu yu tayu mau nong rim nam tay ba arji in pet bat in ken mau bat in ker khu ya phi na lenden na chaka ka ba ilale chungthan rengi na kayeng ka jongi ni kulari phi ba ladadon kanu ka jing dawa ka jing don kam na ka banta ka jing bhalang jong kani kajing pentri kam ya kani ka tourist destination hangni somehow what you are tin nilong ki bakloy bangin ya rap ya phi bat bangin ya traven kat bat i DCM ba i jungi ba preston bat ka government jungi ha kajing penyan jong i ba preston i Conrad Sangma ki bon ki jing yo i jingai ki bakila bo mau nong rim na kabenta jong pi ki nong song snong ka sulong ba pin penyat iki sekman pin penlun iki sekman kenang ba ki pateng ki banwan ki banbot pan kila don lupa ya kata ka confidence sa ki yo i ba ki mensua kila pen i iki ya kata kalenti mada sngo sarong shisha ba menta kasngi iba arji yang lang kung uway na kita ki mensua jong kani ki snong hapreng ki santali ki mon ki ba piteis ngo it ya kita ki nong ay mensim ya ki mensua hakapor ba kidang sedang ya kani ka village ka ba itanan kani ublay ungkur khu ya pi iway ki ko marba pihak ban entertain ban take care ya ki tourist ki badai ki henmen ki para jongi na keleng saudong kari India bat kubju na keleng saudong jong ka perthei ten na kata kadaw ngaru nganom Grand Slam
ngai khublei kerpang sibon ya I Dr. Amprin Lengdo ibadei I paratrai jong iba arji Lengdo nang tangi don lang hangni kong Patricia Mukim kalong kemi ke bapau jong kari ke celah ke jongi bat kumju ru iba didi lalu dei kini kia bala pelong ya kadur kadar kababaham riu jong kamau lenong kabamenta kerpang ai kublei yo rang basnong ya ka komiti snong barokawai ya don lang hang niru kinong syakot ngau bah bat pi tham tab kinok sok snong nadu ki khna skol ki het ki barit ki khun samla bat kumju kilong kemi kilong kepa kabangakwa ban penken mau hakanega sngi yakin nok sok snong jong kamau lenong kalong ken mau ban pet ya utei mau bangilapu ai ba kitei ki mau ki bayen hapdeng snong kin yai penken mau ya pi ya kanam bat kapurom jong kamau lenong ngai kublei sia jangu urang basnom barang basnong barim iba tom yai para jong I uba riset kumtu kumalai thu ya ka history ka balengkot kini kide ki reu rangba ki bayo I jengai ban penkela ya ka yeng ke jongpi ya ka snong ke jongpi bahkan long ka pliangja ya ka pateng ke jongpi. I could see here few of our friends visiting this place. I would like to welcome all of you and please keep visiting Maulenong. Maulenong is known as the cleanest village in Asia. And I would like to tell you, being a local MLA, you will also see more villages in these areas in the near future which you will like visiting di Pun Usla side. Kilom keme kilom pa ki kun samla dang kendiat sengi ngawan pai na China ngekai siing ser China don kiba ong yang pilih kai sesana balai you nama keraja ka bombit ke bombiang ke bebet tenang. Lengannya tu ya pi. Kadon kawe ke snong ka bangawan. Kata ka snong sesana ka kerteng ka kuilin. Bad habang apoy ha ka tu ka snong. Kalong tik kum ka maulenong tenre ka jingya per bad ka kuilin kalong ba yaka kuilin laker saudong daka river daka wa kajing itnat jongka ka kamtam kendiat de tang namar baka don kawa kabakila ki turis banyak ka keleng saudong ban pek ya kadur kadar jong kadika sedong kuilin na kata-kata kia tuj ki turis paduan syakate gejaka dengakan mau ya ka mau lenong ban nganya tu ya pi habi syongkai hapo hotel kata ka guide ka bag guide yangi ka keli pidai na India na ka ka benta tengi ong bangidai na North East India na Megala ka Google lantai ka Google lanta tengok ong page ni pi Google lek ni talk ni spell le mengi ka keteng Maulenong
Maulanong village. Ngitay lem mangi. Mi krek kadur ka maulanong. Kapet ikidur jo ka maulanong. Kong sa ngakwa banwan panpet kai. Ya kanegesno. Kajinsko kemen jo ngakapal-apala. Bagasno maulanong kadon wat hasay na haro. Kadon hakeleng satlak jo ka pertay. Kinong siyang bayi piday kibat don bok tam. Kikon hep parit ngaw ba penrung kajabing jong hi. Ya kajing kordor kanigasnong kabapipidon. Tengah kwa ban ong piday kibat don bok tam. Balay ngaling ong kibat don bok tam. Kibabon ba kibriu kibapau nam nakeleng saudong kanta marindia kipoy hani ngangi i nag YouTube hari ya sendur bat kinong nong maulan nong jomi pi ong kita Tendulkar pi ong kita Rahul Dravid pi ong kita ke aktor pi ong kita ke aktris yang tayo sorsilong suya abah mapipat pi ice collective ni Hidayah ay kolekti. Kikon samla sorsilong kidabu appointment hanapan yo asyador. Bak kini kiro crowd, kiro paunam. Jom ke India, jom ke pertai. Mapipip not kam kiwan hi makiyang ni. Pigi kata kejia pen. Teken mau. Kani de kejing ai kabak kerpang kabak kentang. Kabau bleu ai ya kasnong maulanong ngaru ngasngong de breu badon bok tam bangan mikmat na kapen usla konsensi kawai na ki konsensi ka bakaw na mentaki bon ba ki tourist destination ki bangila create bat ki bangintang improve ki bangintang create susu ban nga ngets kem ka penusla area jomi haka bakhadu ka pliang ja jomi kande haka tourism ka bang slode bahai kong Patricia menai i batai kendiat siapang ka environment ngiya kuslai ngiya cenjar jemut balai namar ba teng ngimbansi onggatin kabansi katom ya kasang wal ada gitip makna ya ujingtung ubom dalong ubabiang nrei ngimbansi nakamta ka kamay jakpo tenrei hangne hapi ublay ukur kuker pa ngasngaw banong bakane ka green village kan yaine pateng lapateng kadon kejing keren bat ba didi lalu nataka bat urang ba snong bat ka komiti snong mentaki kwa bat create ya kan new maulanong kabasdang ngan ay kesulok ibadah didi lalu widang ong yang bangin desain ba ya kan new maulanong tengah ngapatlah bersusu akan nukar dur kumnukan lan katakan new maulanong ngai akiji start jom iba didi lalu binle ya kabedon kam ngina kalian kesorkan ngin don rengkat ban yarap yaki infrastruktur kenang ba kumbang ong ipi lengba jong kaniga tourism sector nginang lah ban kentiu ya kayo kakot bat kam tam bakan long ka permanent income ya ki pajba nok snong jong kaniga than jongi barokaway dengan kwa chuban buntin kalong kay kay kabas ngautan